Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы. Бүгін число 3 август 2025 жыл. Ноқат чөп базарындағы туғандар. Bir-birden лайкты басыңыздар, комментарийға жақсы ой пікір қалдырып, достар менен бөлішіп. Азыркы күндө ушул тойттун проблемасы өтө күчтүү болот. Чындыгында баасы бираздан көтөрүлүп атат. Комментарийге алем сиздер жакта кандай болот? Комментарийге жазыңыздар. Достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкелич каналына туугандар сөзсүз катталып коңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Кече 3 күнү Арал мал базарында эң кымбат беде 367 сом сатылды. Ал эми бүгүн кандай калды экен, буюрса чогуу көрөбүз. Ана ушул гигантта ана саман бар экен, бул арпа будай билебиз азыр. Ассаламу алейкум. Канча экен бул экен? 200 сом. Бул будай же арпа? Будай, а? Каяктыкы бул? Өзгөн. Канча сурады экен, базар багылдыбы? Жок. Сурай элек, а? Мына номериңизби? Мына номери кимге керек болса туугандар бир чалып бериңиздер. Ар жума 5 сомдон кошулуу кымбаттап атат. Чындыгында. Багылта канчадан кылат? Мына багылтабы? Канча? 265. 265'ten. Sonra. Bu çövgen ha? Ha, çöv. ...265'ten. Ha. 265'ten. Çöp pazarga çöp batpay bul jaksaga чыгып, берки катта көчкө дагы чыгып өткөн. Беде канчадан экен? Беде экен бул? Ha. Канча экен бул? Бул канча десем ка билбейм, канча дешмейм азыр. Э, тыйганчылыкпы? Ha. Канча сурады өзү базар? Биякты көрүп келип анан неме кылып. Сурай элек. Сурай элек, а? Мына билбедиңизби? Бул биякты. Шеп канча экен бул саманды мас? Яктык кой. Ага. Канча экен бул? 220 кам. 220. Будай же арпа? Арпа. Арпа. 220 сом кем болот дейт. Нал чөп 265'ten баа болуп атат экен. Мал. Assalamu alaikum. Çöp kança ekan aka? 300. Kayaktıkı bul aka? Boş. Kança sırada bazar aka? Sıraylık. Kança baş? Tüp var. 405. 405 tüp var eken bu yerde. 4 porterden. Cüg eken de. Nomer kaldıraylı mı? Aytörüң. 0776 07 04 32. Солаңыз берсін aka. Базар сұрады, қанша берді? Сұрайлы aka. Болды aka. Солаңыз берсін. Номерін алғанға әрекет қылабыз. Бірақ бізде көпшілігі номерін бере бербейді. Аны уже барыңыздар, біліп алдыңыздар ұқсайды. Туғандар анча-мынча кемчилик болуп калса туура түшүнөсүздөр. Чөп кимден экен? Чөп билбеди, ошо алдын деген. Алдында экен. Чөп канча экен? Ассаламу алейкум. Чөп канча экен ага? 270. 270. Каяктыкы бул? Балкаштык, Лагман тараптан. Балкаш, Лагман тараптан дейт. Канча берди базар сурадыбы? Жок, базар азыр ончо болду. Номери калдырадыбы? 500.
509 01 96 01. Ол содан берсең, а? Мынау самандар. Қырын шығарып жейіп тұр ғой да. Нөмірлері мынау жоқ екен. Саман kimden ekan? Qanchaga ekan puli? 230. Buday arpa. Arpa. 230 so'm kemi bor deydi. Nomer aytasiz aka? Bo'ldi. Sigandarda olmuş gerek. Kimden ekan bu? Hiç yok şey ha? Çöp kimden ekan? Sat kaçtan geldi ha? 240. 240 so'm satılıp dur. 240 satılıp dur. Bedeni qaraylan bedeni. Çöplerдің bası şol 240 so'mdan 265-70 onda ekan da. Samanlar 230 220 onda ekan. Bedenikin bileyli. Çöp вообще tığılıp ketip turgan. Mana şu samandan neyesini nomer ekan. Qancha ekan? 260. Bu qanday press bo'lib qoldi? Aralash shakar ha. Qancha so'rab qo'ydi bozor? Qo'yaylik-da. Hol, so'dan bersin ha. Yerin 260'dan. Isparsiya ekan ha? Evet, isparsiya. Yeri 260. 260. Ya yaxshi. Aynen şunda olat eksporsiyat. Yok, işte yemese menga olib kelmaydi. Men yediremem. Eksporsiyat so'mmoq bo'ladi, tamam. Molni boshini silasa yemaydi. Gapda ishni yurgizing. Sizni ham tanimayman, buni ham tanimayman. Men sotilganini ko'rib kelyapman. Bor aka. 260. Bağıldadı. Neden aka? Aşağılar kan. Akşak mı? Tamam mı çöp mü? Akşak. Tazda bedeler yok ko. Bede. Çalağını çöptür. Kaysında? Ha, ketip kaldı. Kança geldi pulu? Pul kança geldi? 70 so'm bo'ldi. Nani var? 270 dollar degan. Çöptü. Maalesef parsep buje. Bundayla bas buje belgili bo'lib qoldi. 260'dan berbey aytat. Ne oldu bede emas ki? Ne o bede ekan ha bu? Çöp qancha ekan aka? 300 so'm. Qancha turadi bozor? Burayli ha. Bunlar bede kimden ekan bilmadingizlar mi? Bede qancha aka? 380 so'm. Qayoqdiki? Qayoqdiki? Talas. Ha, yaxshi. Jon aytsangizlar. 350. Nomer qoldirasizmi? Aytavering. Aha, 224.
53.001. Qancha suradi bozor? 300. Yaxshi. Har qanday odamlar bada tuğanlar. Like'lardan basıp qo'yinglar. Bizga qo'llov retinde suyunib qolamiz. Satıldı mı saman ha? Saman get. 200'de. Baykacı degen. 200 so'mdan satılıp tur. Bugün bedeler az go, tapmay atam. Жалаңыны çöp go. Bede az eкен. Bede az eкен, bede. Biroq öte dep tığılıp kettir, batpayсың. Мына места жакка өткөн го. Мына ушинтип тургандар видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып, колдоо берет. Аталып коюңуздар.